ассалому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшои соҳе. инак мехоҳем боз як саргузаштеро пешкашатон гардонем. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. маҳмуд аз кор ба хона бо таби хира баргашт. фараҳноз хост ки сабаби инро аз шавҳараш пурсад. бинобар ин ба ӯ муроҷиаткунон гуфт: ҳа мардак, боз чӣ шуд ки қошу қавоқатонро овезон кардаед? магар бо ҳамкорон ягон гапатон гурехт? маҳмуд ба саволҳои занаш посух додан намехост. аммо фараҳноз бисьёр кунҷковӣ карду сабаби ғамгинии шавҳарашро донистанӣ буд. дам ба дам савол дода қаҳри ӯро меовард. маҳмуд ба роҳаткурсии назди тиреза нишасту аз занаш хост ки дар рӯбарӯяш нишаста ӯро бо диққат гӯш кунад. фараҳноз итоаткорона омада дар назди шавҳараш нишаст ва гӯш ба қимор шуда истод ки ӯ чӣ мегуфта бошад. маҳмуд ба рӯи занаш нигоҳ карду гуфт: фараҳноз, чанд вақт боз мехоҳам як чизро ба ту гӯям, аммо ҷуръат намекунам. имрӯз фурсаташ расидааст ва бояд саргузаштеро ба ту нақл кунам. ба фикрам Мунисаро мешинохтӣ. бо ӯ 8 сол якҷоя зиндагӣ карданамро низ медонӣ. росташро гӯям, ин оиладорӣ ба хотири падарам буд, зеро Муниса духтари аммаи калониам Бахтинисо буда ҷияни падарам ҳисоб меёфт. ростӣ ҳеҷ намехостам бо ӯ тӯй шуданро, чунки дар борааш суханҳои зиёде шунавида будам. ҳатто аз даврони мактабхониаш бо Самандар ном ҳамсинфаш ишқварзӣ доштаасту пинҳониву рӯшод вомехӯрданд. бо вуҷуди он ки бо ман гаҳворабахш буд, вақте масъалаи оиладоршавии мо ба миён омад, аз падарам хостам ки духтари дигареро бароям гирифта диҳад, зеро Муниса писандам набуд. ба ғайр аз ин, овозаҳое ки аз одамон мешунавидам, фикрамро нисбаташ тамоман дигар мекарданд. аммо падарам баръакси хоҳиши ман рафтор намуду таъкидам кард, ки ман бо амаат қудо шуданӣ, на ин ки душман. ҳамчунин оини бобоиро шикастан дуруст нест. ту ва Муниса гаҳворабахш шудаед ва бояд оиладор шавед. ҳарчанд зорию тавалло намудам, суде накард. бо дили нохоҳам оиладор шудем. аз рӯзҳои аввал бо ӯ рафтори бад мекардаму пайваста азобаш медодам, то ки хонаамонро тарк созад. ҳатто арақ нӯшида ба хона меомадаму лату кӯбаш мекардам, вале суде намебахшиду Мунисаи сарсахт хонаамонро тарк карданӣ набуд. чунки худат медонӣ ки падари ман бисьёр шахси сарватманд асту танҳо маро дорад ва албатта баъд аз сари ӯ давлаташ ба ман мемонад. ба пулу мол ва дугонабозӣ майли калон дошт. зиндагии бемаънӣ ба дилам зад. аз пушти арақнӯшӣ аз ҷойи корам ҳам маҳрум шудаму ба кӯчаи мастӣ афтодам, ҳолон ки дар як ширкати хусусӣ муҳандис шуда кор мекардам. дигар Мунисаро чашми дидан надоштам. ба Русия ба муҳоҷират рафтаму 6 сол ба зодгоҳам наомадам. падару модарам бароям дар маркази пойтахт хонаи 4ҳуҷрадор харида доданду хоҳиш карданд, ки девонагиамро бас кунаму инсонвор зиндагӣ намоям. аммо ман ҳаргиз бо Муниса дар як болин сар мондан намехостам. як рӯз аз кор мебаромадам ки қурбони ҳамсинфам занг зад. баъди аҳволпурсӣ гуфт ки Мунисаро бо як марди ношинос дар назди хонаамон дидааст. он мард сарватманд буда бо як мошини бадҳайбате занамро ба хона овардааст. ҳатто дар вақти хайрухуш Мунисаро бӯсидааст. баъди шунавидани ин суханҳо хун ба сарам заду чипта гирифта ба ватан омадам. аз бозгаштам касе хабар надошт. якчанд рӯз дар меҳмонхона хуфтухез намуда Мунисаро поидам. маълум шуд ки қурбон рост мегуфтааст. ба хона омада ҳамаашро ба падарам нақл карда гуфтам,
که من دیگر با جیان سبکپایتان زندگی نمی کنم. اما پدرم باز همان سخنهایش را تکرار کرد. چیز و چاره ام را گرفته از خانه رفتم و در پایتخت خانه ای را به اجاره گرفتم. بعد یک چند روز آتش غضب پدرم پست شد و پرسیده به خانه ام آمد. از وجاهتش معلوم بود که بسیار غمگین است. نصیحتی دور و دراز نمود و به خانه برگشتنم را خواست. ناچار همراهش برگشتم، زیرا نمی‌خواستم در دم پیری از من خفه باشد. نسبت به مونیسه به اعتبارانه مناسبت داشتم. و یک شرکت راهسازی به کار در آمدم. معاشم خوب بود. آهسته خودم را به دست گرفته زندگی خوب را سر کردم. دیوانگی را بس کردم و در نزد خود مقصد گذاشتم که با مونیسه همچون زن و شوهر زندگی میکنم. بیگاه این فکرم را به پدرم گفتم. او هم این را معقول کرد. بعدی چند روز پیچیده به خانه خریده پدرم به مرکز پایتخت رفتیم. از دست همسرم کار نمی آمد. از بس که بسیار ثروتمند بودیم خدمتگار کی را کردم. مثل ملکه روز تا بیگاه در قصر مشغول دوگانه بازی و کیف و صفا بود. یک چند مراتبه از جیبم پولها گم شدند. همیشه مونیسه خدمتگاران را گناهکار نموده آنها را از خانه پیش میکرد. جانم به لب رسید و به خانه کمیره مشاهدوی میشیناندم. یک روز باز پولم گم شد. نو معاشم را گرفته بودم و در جیبم 2500 سامانی داشتم. شب وقتی همه را خواب برد نوارها را تماشا کرده دزد را پیدا کردم. او همسرم مونیسه بود. چون صبح شد مثل هر روزه رفتار نمودم. نهاری کرده به کار رفتم. قریبی های بیگاه به مونیسه زنگ زده گفتم که مرا یک هفته اینه به خیتای فرستاده ایستادند. بنابراین به خانه آمده نمی توانم. در اصل این گپم دروغ بود، چون که مرا به جای نمی فرستادند. سبب دروغگویی پاییدن زنم شد، زیرا معلوم بود که تا حال او از کارهای بدش دست کشیدند. نمیخواست. از همسایه روبرویم که قربانی همصنفم بود خواستم مرا به خانه‌اش اجاره نشین کند و این سر را به کسی نگوید. صبح ندمیده به کار می رفتم و نصف شب برمی گشتم. همچنین از قربان خواهش کردم که تا رفتار مونیسه را نظارت کند. بعد از 3 روز شب قربان زنگ زد و گفت که همان مرد ماشیندار باز آمده است و عین حال در خانه ام است. راست به خانه آمدم. وقتی در را گشوده وارد خانه شدم زنم را با آن مرد در روی بسترم لوچی مادرزاد دیدم. زنم از شرم و پشت آن مرد پنهان شد. مرد باشد به من تهدید میکرد که اگر به کسی گویی تو را همراه عائلت نیست میکنم. دلم از زندگی کاملا سرد شد. زنم را طلاق دادم و راست به نزد پدرم آمدم. واقعه را نقل کردم. این دفعه اختیار را به خودم گذاشت. چیپته خریده به آلمان رفتم. قریب 14 سال در آلمان ماندم. یگانه همرازم قربان بود. تیز زنگ میزد. یک بیگاه زنگ زده گفت که مونیسه به شوهر برآمده است. خیلی خرسند شدم. همین طور باز 4 مراتبه دیگر عائله دار شد و یک پسر تولد کرد. عمم در این میان وفات کرد. پدری من هم آفتابی سری کوه را میماند. یک سحر مادرم زنگ زد و خبر داد که پدرم در سکرات مرگ است و همیشه مرا میپرسد. خودی همان روز به خانه برگشتم. پدرم را نیم مرده یافتم. او به زیر نفس میگرفت. دستش را به سرم گذاشت و برایم نگاهی دور و دراز کرد. بعداً آهسته به گپ درآمد. پسر عزیزم محمود جان، مرا ببخش که در وقتش خطا کرده ضامن بخت تو شدم. اکنون دیگر سرسری نگرد. عائله دار شده چراغ خانه مرا فروزان کن. میخواهم که مادرت لذت نبیره را بیند. من دیده نتوانستم. مرا ببخش. این را گفت و پدرم جان داد. بعدی سری با تو عائله دار شدم.
бисёр хушбахтам, ки ту ва 3 фарзанди дустроякамро дорам. Якчанд маротиба Мунисаро суроғ кардам ва хостам, ки ба хотири аммаам кӯмакаш кунам. Борҳо барояш пул фиристодам. Баъдан фаҳмидам, ки то ҳол аз корҳояш даст накашидааст. фоҳишаи гузарое шуда мондааст. бо писараш шинос шудам. Номаш Азиз будааст. 12 сола аст, аммо авбоши таппа тайёр. ин саҳар Қурбон занг зада гуфт, ки Азиз дар ҳолати мастӣ модараш Мунисаро бо табар реза реза кардааст. вақте кормандони оргар сабабашро пурсиданд, Азиз ҷавоб додааст, ки модараш фоҳиша буд ва ӯ чунин модар доштанро намехостааст. бинобар ин ӯро кушт. акнун аз ту хоҳиш мекунам, ки ба хотири арвоҳи падару аммаам биё ба ҷанозааш равем. Фараҳноз медид, ки шавҳараш ин ҳамаро бо сӯзу гудоз нақл мекунад. дилаш ба ҳоли ӯ сӯхт. донаҳои ашки сӯзон ба рӯи Маҳмудро тоза карду ӯро ба оғӯш гирифт ва гуфт: маҳмудҷон азизам, асло ғамгин нашавед. медонам, ки бароятон ин ҳама мушкил аст. акнун ман ҳастам, фарзандонатон ҳастанд. оқибат Муниса ба ҷазояш расид. сазои хиёнат ҳамин аст ҷонам. ҳаққи намаки шумо ӯро гирифт. биёед хезед якҷоя меравем. ҳар чӣ ҳам набошад, ӯ духтари аммаатон буд. ба хотири шод намудани рӯҳи аммаву тағоям рафта дар ҳаққаш дуои хайр мекунем. маҳмуд ҳам ҳамсарашро ба оғӯш гирифта мегирифт, зеро дар зиндагӣ азоби зиёде кашида буд. ӯ хурсанд буд, ки оқибат Муниса ҷазояшро гирифт, аммо дилаш ба ҳоли Азизи хурдсол месӯхт. охир ӯ чӣ гуноҳ дошт? чаро ҳаёт ба ӯ раҳм накарду аз кӯдакӣ рӯзи хушаш надод? бо ин ҳама саволҳои беҷавоб Маҳмуд аз ҷой хесту ҳамроҳ бо занаш Фараҳноз аз хона баромад. ба шабакаи мо обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед.